Hello, ja sam Maja Berić iz škole stranih jezika My School, predam engleski jezik i moji đaci često pitaju na koji način da napišu poslovno pismo ili mail. Pa da vidimo šta sve treba da sadrži jedan poslovni mail, na šta vi treba da obratite pažnju i koje su neke najčešće greške koje ćemo izbeći. Prvo, ono što primetim jeste da dosta ljudi stavlja razmak pre tačke ili zareza, a obrnuto je. Znači, trebalo bi prvo da stavite posle reči, stavite tačku na kraju rečenice ili zarez, onda ide razmak i onda ide sledeća reč. Ovo su neke sitnice koje su u poslovnim mailovima jako važne, zato što tu treba isto obratiti pažnju koliko na sadržaj, toliko i na formu. Da vidimo šta sve sadrži jedan poslovni mail. Prvo, kako se obraćamo osobi koju pišemo. Neki uobičajeni načini obraćanja na engleskom jeziku su dear pa ime i prezime, ili možete da stavite recimo dear Mr. Smith ili dear Mrs. Smith, ili možete čak da stavite i puno ime i prezime, ako znate naravno. Dear Mr. John Smith ili Dear Mrs. Jane Doe. Ovo je u slučaju da znate kome pišete. To je idealno zato što ta osoba će to shvatiti kao nešto lično, odnosno mislim da će obratiti više pažnje na ono o čemu vi pišete, tako da bi bilo dobro da saznate ime osobe koje se obraćate, znači u toj firmi. Ako to nije očigledno, možete da pogledate recimo na sajtu firme, ili na LinkedInu možete da vidite znači, da li postoji osoba koja zapošljava ljude u toj kompaniji, znači koje hoćete da konkurišete za posao, na primjer. Ili ako ništa od toga ne može da vam pomogne, možete jednostavno da pozovete firmu i da pitate kako se zove osoba koja zapošljava. I na taj način ćete se obratiti znači, konkretnoj osobi. Ali ako to nije moguće, imamo i tu rješenje, znači možete da mu se obratite kao Dear Hiring Manager. Znači jednostavno neko ko zapošljava ljude u toj firmi. Ono što je neutralno i uvek možete da iskoristite jeste Dear Sir or Madam ili To whom it may concern, mada je ovo vrlo neutralno, znači najmanje lično. Još jedan način, Dear Human Resources Manager, znači ovde upotrebljavate baš titulu, poziciju te osobe koje se obraćate. Ili još jedan način, Dear pa ime firme, Recruiter. Ovo su sve neke mogućnosti, znači nećete pogrešiti ni sa jednom od njih, ali opet ako znate ime i prezime osobe, to bi bilo idealno. Često ljudi započinju mailove, poslovne mailove na neformalan način, što mislim da nije dobra ideja zato što nećete zvučiti profesionalno. Eventualno, ako znate tu osobu koju pišete ili ako je, na primjer, neka kompanija u kojoj rade pretežno mladi, možete da im se obratite sa Hi there, ali ovo je više izuzetak nego pravila. Dakle, ovo je način kako započinjete poslovni mail. Sledi prvi pasus u kom treba da objasnite zašto u stvari pišete i pokušajte da budete sažeti, ali opet da uključite sve informacije koje su potrebne. Znači ovde treba da objasnite ko ste i zašto pišete. Zatim glavni deo u kom ili objašnjavate da šaljete recimo vaš CV ili pitate znači već šta je u pitanju, koji je razlog znači slanja maila. Glavni deo maila može da sadrži jedan ili dva pasusa i opet gledajte da budete koncizni, znači da se ne rasplanete, ali opet da uključite naravno sve ono što želite da pitate ili da im objasnite. Na kraju maila bi bilo dobro da se zahvalite osobi koja će pročitati vaš mail, zato što je izdvojila vreme za vas. Pa ovde imamo dve fraze koje su vrlo zgodne, znači za kraj maila. I would like to thank you for your time and consideration, ili I would like to thank you for taking time out of your busy schedule to read my email. Obe su podjednako dobre i ostavit će onako neki lep utisak za kraj, tako da opet osoba zna da cenite to vreme koje je izdvojila da pročita vaš mail. Sad kako završavam poslovni mail?
Opet imamo niz fraza koje su sve odlične za poslovne mailove. Sincerely yours ili samo sincerely. Regards ili best regards. Kind regards, yours truly, most sincerely, respectively ili respectively yours. Ono što je važno da zapamtite jeste da nakon tih fraza, znači na samom kraju ide zarez, pa onda jedan prazan red i vaše ime, e-mail adresa i broj telefona. Kod imena nemojte zaboraviti ako vaše ime sadrži č, ć ili đ, da zaista napišete to slovo, a ne c ili d, j. Znači, nemojte zaboraviti da stavite vašu mail adresu i broj telefona i u principu to je kraj poslovnog pisma. Pročitajte još jedan put da budete sigurni da niste napravili neku pravopisnu grešku i to je to. Vaš poslovni mail je gotov. Hvala vam što ste pogledali snimak. Bye bye!